Anya laki din! Anya ka dito talut-lutuan ba si Damanang? Karne, inalami iji pa okasyon ni Mang Igme. Ay, nagkana sinjo. Wat-wat nga ro dahil talut-luto niya ah. Wan nga raod. Ay na, nagkana sa talaga. Wat-wat ko naman. Pangrabi itayo daytoy. Anya ti kinunakan ka. No dinner, basit ti kanan. Gabuta maturog tayo. Anya, matula amin dahil ta. Naiimas ti si Dain, basik diti kanal. Anya? Ante, nakita ka diti panangan ni Manang Susan ni Tay. Ay na, saan Jomar? Apay kumakita ngay. Kunak, ano napansin niya ti panangan nante? Kaputa nagsasango tayo itay anangan. Apay, anya ka di tinapansin mo? Kit no nagdadakil ti subo na itay ante. Kan, pinaspasan na anangan iti karne. Sika talaga Jomar, tilamadmadlaw mo. Katuan mo tante. Apay nga takas jayd ang agkabsat niya. Apay ka di manen. Nagrarawot tante. Nagpigsada mga. Ay, tangiwat mo Jomar. Katuan man. Saga imo da. Tidag katang iti kananda. Kasla didag sila iti karni. No awan ti darayan dang okasyon. Kan no awan ti katangan tayo. Ay na, di kalata nagsasao. Talaga akasta siguro. Ay, una yun aya. Ato kwartada ngamin. Ngumdi da maaggatang iti sidanda. Tay tala libre muda. No da magatang. Atumot ti kananda. Ay na. Kirmot da. Ngamrawot da mo. Hoy, da kayo ah. Jomar, Daniel, mahilig kayo itinasamit ka na mantika. Ha? Kitahan nyo man na ito inluto yung asidaan, ado ti mantika na. Ngam, naimas mumuti na nga manang. Anya? Iti sumay. Ay na, nalaing ka asumungbat ah. Kituan mo't manang. No namanti ka, di mo latan ramramanan na. Anya? Talaga adi mo amu ti mabagana. Agpadpada kayo iti kabsat mo ani Indonesia. Oh, mangmangan ka manan iti chocolate. Ay na, italang mo't ang mga anak manang. Ibusik lang dito yung bati yo manang. Ala, chocolate pa more. Chocolate pa more ko na ayo. Ngam, nangan kayo mo't itay. Anya? Sumungbat ka pa ilang tatinibab ka na eh. Ay na, dahi tati diyor aramidin manang. Gaputadyak itulok at ibabunak. Anya? Apay ngamin, anak ka bayag kay kusina. Kita man, sinirmunan na ngarudan ni manang mo. Ay, makapauma. Ungit lang ungit. Un ngarod, tilla-dillawan na jesida. Adumat tikinan na. Agminupos sa hamot yo. Ay na, da kayo mat, bayan nyo latta ka di. Da kayon ti mangawat iti ugali na. Saan ang mauawatan ti ugali na manang? Kasjay na siguron, iso abayan nyo latan. Apay nga min na makigigid dandamangan kada tayo. Kitsan tayo mo't ida akap kapin ano. Ala, bayan nyo latan. Sana bali, tanay nayunan tayo, matilutlutuan tayo. Uwin ang magruamda manang. Sapay ado ti kang kananda. Ay na, bayan yun kunakmanan. Da kayon ti mangawat iti ugali da. Ha? Nalabos mo dito ang ugalay. Makauma. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ay na, tay takabsat ko ah. Apay ka di. Nalabos ti kinakirmat na. Naggatang lang arudan iti sidan may. Ng pansit kanton lang may. Imbag ko mano di mabalin ang may sabaw. Anya, Nalabos mo ta kinakirmat da ito. At da kwarta na. Yung di na mo't bawasan. Manulangot ti may sa kilo address chicken wano bangos. dayta siguro ati kayat na asidaan. Ay na, talaga kidya kirmat ah. Di na kaya't akisan ti kwarta na. Nga manang, ang mga no adanat da si danyo dita. Tumawat akman basit.
Aqua, adamot basit anabati. Anya ka di si daday ta? Bulalo to nyo. Apaw, nagimas Ay na, nagganasan. Naimbag tin turturid ko tinagdawat. Mala, iyig mo tamalukong mo, takarga to nyo. Agyaman manang, kat nainayunan nyo tapno agdaman ti sa bawag. Italaang manin amakaramanak iti bulalaw. Anya? Agtugaw ka rita Tonyo, tamangan tayon. Inlutom ka di amin di relief goods a meatloaf. Talo alata day jay kay. Hoy, di ka agbalin arawat Umanayan day timay sa alata. Anya, ay unay matin. Kurang aday ta si dahin manang. Ay na, agtipid ka mat Tonyo. Narigat no si daa ka na yung tigat gatangan. Maibos ti kwarta. Sa bagay, adda siguro si dadamanang Junisa. Urahin tayo da, ta makisabay ta. Ay wana, sana bale, tanay na yun ang damot tilutlutuan da si dada. Ay na, di mawatak nga ron iti si dada itaal daw. Bulalo ko naman. Kat, aduman ang tikinan mo? Eh siyempre naimas ti si danda, di nanganak. Ay na, Tonyo, kunakmatan kan ka, ag-diet ka. Kita mo nita buksit mo. Dumakdakkel sakit pandak ka. Saan may bagay kan ka? Anya dahit dita, no addamakan, ago makakidyamangan. Ay da, nagadumagayam ti usar mo ti kwartong Tunisia. Wala manang, iso pa'y apakakit kita akmat iti sweldo. Tapno saan mat apasig amakan ti papapanan ti kwarta. Sa bagay Dilaang, ano ti awitam inton pumanaw ka ti boarding house mo. Sana bali manang, awan parikot iti dayta. Sa bagay adalugan nyo, iso nga awang parikot iti dayta. Adugayam ti biskwit kan kami Agdawat akman balasan ko. Ay sige lang manang, agkape kayo latan. Adda ka ti hot water mo. Adda dita dispenser. Nakasaksak dayta manang. Agkape akman. Kunak amapanak gumatang iti tinapay. Madamot gayam ti biskwit mo ditaw. Isuad dituya ko nang agkape. Sige lang manang, agkape kayo latan dita. Ano pa'y gayam tinatangiyaw? Kaalalam ka na ito iji balayaw? Ginatang ko dayta manang. Jaklaim pan iti kusina, kaputakas lakayat ko pa'y lang tagid na. Ay, agdawat akman nga ron iti pitsay balasang ko. Isupay nga iyawid ko iji balay. Ay sige lang manang. Mga lakayo latan dita. Tapno amuyo ti kaado ti kayat yung alaan. Hay, pagkapyan mo't kami na ti kwarto man ti. Anya? Kati sumutan ti. No saan cafe, restaurant, no saan restaurant, groceria. Anya? Di mo mawatan tiket ko sa ulan ti. Saan nga ro, Jomar? Apay ka di? Kitno dito'y amangan wano agkapi dagiti agi ina. Ha? No saan ani manong Tonyo, ni manang Susan, no saan ani manang Susan, ni manang Marta nga inada. Tinalabas, ultimo natang wano anya akurso na dayon da. Halaan dalata, di takit nga rot aggatang, talaga tay talibri laang tamuda. Ala, bayamon. Tani, nalpas matlaangan. Ay, anyan, day talamaki pang panganta amuda. Rawot da pa'y nga ron, ado ti kananda. Ay na, nagkana sa nabiyag. Papalpalamot iti saan akapkapin ano. Away kas jay dagi jay kagiddan tayo anangan ni tayo bakain. Apay ka di lakay. Ado mat jay si dada. Ngam apay anak si dada pa'y laang gada tayo. Tirigat na, idamot ibingay jay si dada. Ha? Awan pa'y matikunada mang tedda. Inpaigid dakid di jay murdong tilamisaan. Ay, talaga akas di ti ugali da lakay. Iso nga rod akas lang maumuma dagiti ubing iti aramid da. Kastaya bakan? Wan lakay.
No isuda, makipanganda iti amin alutwan mi. Ngem no adda si daanda, saan da mga rod amang tad. Anya kanuma da nga ugali ti kasjay akabbalay. Ay na, apay ngamin nga ingkulpiyo ti paglutuan nyo. No kasi magayam ti ugali da. Ay nasaan mi nga inggol pilakay. Isuda a mismo tinagdisnudo a makisabay kada kami. Ha? Wen lakay. Idi na minsan apan nangan, nakisango da. Gaputa ado jay sidaan alinutok, nang tedak kat manipod idi, tuloy-tuloy meten. Ngem awan met kumatidakas na, ngem umab-abuso da meten. Kanayon dan amakisida kada kami, di da ngarod mangted iti pagkatang iti sidaan. Ay, anyan ti kasama paspasamak dito boarding house yo. Wan ngarod lakay, sa anak mo't anaimot, ngem kasla aglablabos dan. Ay, maumuma akon. Ngam jak laag sasao, gaputa jak kayat tiriri. Mala, bayam latan bakit? Tinapatay. At daw ti maiparanod yo kadakwada. Na may mayatin tayo da kayo timangted. Ngamda kayo, ti kanda. Simbang put gayam di kasinsinyo ang nag-abroad, balasang ko. Wan manang. Kat, ado ti pasalubong nyo Awan pa'y. Gaputa na ud-udi ti package na. Ngam uray awan anyaman na kanya. Gaputa tinapatag, nakasangpot asi sa salunat. Isa bagay matkit di Wan manang, urayak ano adda ited na inton sumangpot ti package na. No adda, ay thank you Ngam na awan, talaga akasta. Gaputa saan namot apinidpidot ti kwarta na ija abroad. Sa bagay. Ay, anyan day to at tao. Talaga at ti maawat na ti amuna. Day tapasarabo kit di ti damagan na. Imbes ko maapakumustaan na yet tao. Tudak laki day, no ano ti pasarabo jay kasinsin ni Junisha kenkwana, tagdawat ako ma. Apay, awan ka no ayananang. Awan ka no pay mag, sampay asim magpot ti package na. Naud-udi nga rod nanang. Wan ka now. Addan to siguro Agdawat akto inton adda makitak nga isang pet na. Ay kat idawatan nakto Susan. Wan nanang. Di kay ka di madanagan. Sumanao kayo doon. Maan kayo kiting. Wala. Sakat nag-imas na ito inluto ni Junisa si daan tayo. Wala. Nalaing talaga ni Junisa nga agluto. Bala kayo. Naibos matan. Ado nga mintiin kargam asi daan di ta platom tunyaw. Nag-imas nga raw. Sana bali Agluto dan tumanin inton malam. Irwar mo, day ta ginatang ko, day ta itlog. Tapno isuti iluto dano sumangpot da. Ay na, saanin nanang? Bayam ta abas to may kinitun nyo day ta. Auntie, agdawat ako ni ti kwartayo. An-anom ti kwarta, Jomar? Mapanak ang gatang iti dilatan ti. Huray isun ati si daun tayo. Ni, nagadumot ginabati asida tayo idagsapa. Isun ati papudot yo ta iso ti sidaan tayo. Ay nande, di gula ang tinatda iti kasirula. Basit pa yan. Kasano napasamak day ta? Kano rimwar tayo mat amin. Awan mat tinangal daw dito Ay na, mas daw ka pa ilang ngayon ti. Ay amungon Tagidya agi inaatarakan mo nagrarawot. Anya? Awan ti sida manang Susan. Mangtad ka iti kwartam ta inak gumatang. Amangan mo't mo day luto ni manang Junisa si data. Anya? Wan manang, urahin ta. Tapno saan ta gastos. Sa bagay, husto ka. Ni may kapipay lang ijarwan. Amangan saan, amangan lay jay. Wan nga rod. Mala daw ta na iji trabaho ta. Ala, urahin ta labiitan.
Ti kunayo nga ta, katjak nangag ti saritaan nyo. Ay na, aguray kayo iti awan. Nalabos kayo nga kapsat. Day tala makipangpangan ti amuyo. Aldawon Tonyo, saan akong amangan? Mga anak ton iti biskwit iti office. Uray siyak manang. Nunang tagdak ko mga man iti igatang ko itay, di adak ko masidata. Kat no damat ti kwarta manang. Alakid din. Rumwartan, tapno saan ta amala daw iti trabaho ta. Idudulin mo muna kita na daw makagawaan nyo, Jonisha. Wan, taiyawid man dagito'y kaanak ha. Apay, umakar kayo ka di iti boarding house? Agawid ka no da Jomar kan Daniel. Siya klangan ti agbati dito'y boarding house. No kasta. Agbay may sakan? Wala, ngamsa na bali. Iso nga ipaawid kon dagito'y daduma a kaldero. Sa anak tumad lang agluto dito'y. Kantap no makatipidak man, tani. Gastos kumat aminan. Ha? Wan, agurnungak man kit di. Tapno adda mo ti kautak ento nagkasapulanak. Tani, gastosak agastos. Ngam dagiti daduma. Mangnam na madamutlatan kanya. Idinto tadamot kwartada. Iso atap no awan luki. Kanya-kanya itan ti diskarte. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Oh, itaman pa'y abisi kang agbuybuya iti cellphone mo, lakay. Wan bakit? Buy-buyak man na ito idol ko a vlogger. Asino ayaday ta vlogger? Ni Balsa mo sulsulando. Idol ko talaga na ito si Pudpay. Aywan, uray siyak mo. Idol ko day ta idipay. Napakumbaba ngamin a vlogger. Ison salaang ti vlogger a napuutak a hambelat ta. Ay wen, kaadwan ngamin anak bali na vlogger. Di si Mikatdan, rimastog na niya. Ngayon matupakit din titayabda ah. Ay, pudno day talakay. Ngimaton titayabda agraman isbuda. Salbagkit di. Ay, lakay. Panagkunakit ka ba ilamit ti agaramid iti videos? Ha? Agvlog ka mat amok ka ba ilam day ta? Day tangalod mit layang ti pampanunutik. Bakit? Ngayon, basit mit ngamin ti followers ko iti Facebook. Apaw, kaumadun to adi. No agpos ka nga agpos iti video iti inaldaw. Sa bagay mit kit di ah. Nan, tapanunutik man anaimbag. Bakit? Naggapuam lakay. Nagbara ti panawan ng pumanagna ka. Ay, naggapuwa kay kalayan. Bakit? Napanak man nag-video iti reels ko. Kasta ka de? Ay, katwan Kit among ka di bakit? Umad-adumit ti followers ko ti Facebook. Ti sigod at 3 kay followers. Nagbalin itan a 5 kay ko naman. Henya laki din. Kasta ka de? Ay, nasayaat Wen ngalod bakit? Makapain college nga ituloy ko ti ag-vlog. Win ang amin, ituloy mo lat talakay. Siyak ti number 1 fan mo. Suportarang kaaginggat ka ba ila? Wow! Ha! Nagitaman ti kay ko kayang kabakit. Nag-sweet ka kanya ng asawa. Katwan sipod pa'y sweetak nga asawa. Sa bagay mit kadi apag iswa kadigdigos mo, intangalo din Anya, ay salbag kakit di. Imal-aldawan marlon. Ngamday takit din ti bagbagam. Ha, di ta ka manlangan. Salbag ka.
mare. Aday bakaken ka. Anya ngay maninday ta kumare. Baro ka di at chismis? Wen adi, adaya mo ti chismis ko adaan. Pasig abaro. Anya laki din aya. Sika talaga. Kat ibagam nga rutan Nakitam ka di ti pupus ni Marlon iti Facebook na. Agri-reels mutan. Aywan mare, nakiitak day jay. In heart ko pa'y nga rod. Nag-commentak pa ti agasam man. Anya? Aywan ko mare, kundi commentak mat kano uray saan dang aglalay kan ag-comment iti ipopost ko. Masyak lamay isa. Oho! Pot! Kulak Amok namin ti ugali dagi dyan nga gasawa kan. Ha? Kita man ti reels na. Agdadamo pa ilang. Nga madlawan nga dabasit palastog na. Maulawak Mildred! Mabuy-buyak dagiti ipupos mo iti Facebook pare. Kasta ka di pale. Ay na, agyaman ako na Awan na nyaman na pare. Itultuloy mo Bagay mo mutgam tagbalin na vlogger. Wen pale, saan layang asa ka tinakaibagay tinayta kanyak adu Anya lagi din. Mayat adi nga rod no kasta pare. Iso nga agpusak nga agpus itinal daw tap naman umado ti followers ko. Ay una. Tapno agsweldo kan to mo kinilolo mates. Kasla ka nagitin nalatak a vloggers pare. Saan nga imposible mapasabak na ta pale. Ibagbaga akon. Iti saan nga agbayag. Agbalinak tumit asakat a vlogger ko naman. Agsweldo ak tumit. Anyalakit din George. Nagkana St. George. Ha? Apay lakay. Apay, saan mo ka di ang mapampansin? Paado ti followers ko iti Facebook. Aywan anya. Nakalaglag sakak, bakit? Ay na, sapay lang kumatagtultuloy pa na ito'y. Umado ti followers, umadumit ti views. Itultuloy mo lakay. Oray saan ka pa ang nagswel-sweldo kin ni Lolo Mets. Adan tulata. Ay wen Saan ka ang maupupay? Kun saan ka ang mapukpukawan itinamnama? Ag-video ka nga ag-video. Tapno adda ti maipost mo iti inaldaw. wen bakit? Ket alangalo din intamiten bakit? Anya manan nga intabaitan? Amumiten Ay salbag ka kiti. Adday ta ka manan ako nakon. Imbes nga ag-video ka iti i-reels mo. Day tamot ti bagbagam. Anya lakit din aya. Nurabi into matan Ay marurudak kan ka kunak manang. Amon pale, adun ti followers ko. Kastaya. Ay nasayata. Makunak meten a vlogger pale. Vlogger pala yang. Kalpasan na siguro, ti manunga bulan, makunak tumanin asyakat a vlogger. Ha? Saan ay pale? Ay kituin lata na pare. Takas lang mapilpilitan ka. Ay saan mo pare si kaki di mo. Suportalan nakmet ta italayang amaandaan ka iti kumpale a vlogger ko naman. Anya lakit din aya. Iso along biyang layang upload ka? Wen pare. Nyalaki din ko nakmanay. Iso along biyang abuyaem ken isil mo amin a video. Tapno adagong gunam no agsweldo akto kenin Lolo Mets. Ay, unay mo din ni Marlon. Kasta gayon ti imbaganakin ka. Wen insan. Agrugrugi pa ilang agblablab ngam. Agrurutap mo ti pangas na. Nyalaki din na ya. Awan adino kas jay. Salbag no siyak. Isungarot asaan ko na buy-buyaon dagiti ipopos na iti Facebook. Tanakadkad lang wada na yun na palastog. Ay maasarak ta iyan palaw. I-block ko pa Uray siyak insan. Kunak mutlaang nga i-unfollow. Saan pa'y laang asimikat. Ngamsong garak amang buy-buya iti ipopos na. Gapo iti palastog na. Dagi jay ti tattaw asan da abagay ti sumikat ken bumaknang.
Mangibaddek da. Oho, ni Marlon to pa saan pa'y asikat? Mangibadbadakan. Diyos ko, Lord, pakawanam. Andiyan lakit din ko nakmanan. Ay, manubot na binutos tayo ang nakapila ditoy. Ngamday, awam mo't ti sumangpot, ajip. Wan nga rot na. Na-traffic da siguro. Aging gangamin inta, traffic lata, ijibangir a barangay kan. O nga raw, una yan ti kastaw, nabanog ako na nakatakder ditoy. Sakman pala ang tiyo mo na dito Pila! Ha! Ha? Apay ngay asikat ti umuna, kat ado ti nakapila. Mapan kay jay murdaw, saan nakasta? Anya! Apay nana, saan mo ayang amo a vlogger ak? Hoy, lalaki. Apay nga ang kasta ka matangang sasao? Ha? Apay, ulit ka di siya kat saan mo aamo nga vlogger akon? What? Kat no bilang man ta kasta. Anya nga iti koneksyon ti kina vlogger mo dito'y pilaan iti jeep. No pila, saan nakasta? Ay, saan? Siyak ti masulot. Vlogger ak, iso alumbeng nga ilispeto na. Aniya? Hindi mo pala pinalpak, tirupa na di paradaan. Nagawan mo't abain nan. Wan nga rod. Ay na. Uri la imuli amin na dara diti ulo kiti kasjay nga ibagbagana. Ay, agraraman, kit di ano kasta ti imbaga na iti kadwan ti tattao. Vlogger nga. Tarupa na ah. Addan total daw na dayjay. Nagawan mo na respeto na. At dapat ni Nana Julia akadwam gayam. Katuan, da kami tinakapila di kalman. Kat gaput ang dardaras ti salbang kalalaki. Ipaganamatan, nga iso kanon ti umuna pila. Vlogger ka nung amin, iso arumbang nga irespeto. Ay, makapangariyat mo tan. At daak di kalman, binugbog ko dayjay. Ha? Aywan, uray kastuyak abasitak. Kabailak adi abugbogon dayjay. Ha! Sakit din ti pakpakitaan na. Nagawan abain na. Vlogger nga ibagbaga na mo't. Nagalas at talaga ti ugali na. Oo, na yan nga aramid ni Marlaw. Talaga ang natuluyan ay. Limas tugay, ninsan. Sumingsingpot kit di adi insan. Tasigot analastog ka na pangas nga awan mo ti ipang pangas na. No, adak siguro iday, ang mga no dinanog ko iday. Oray pa inoog kumpare kamay. Ay wala! Anya kumangay ti koneksyon ti kin, na vlogger na. Tapno iso ti prior, iji pilaan ti jay. Isuupay kan may isa, nagpuskol ti rupa na amang ibagbaga iti tattao a vlogger kanon. Kat manula ang mati followers na. Ha? Saan pa nang ipalastog Ngam ad-ado ti followers kan viewers ko ngam iso. Ngam pulos asaan ko nga imbagbaga iti tattao a vlogger Diyos mio marimar. Antigorya, gumatangak man iti upat nga itlog. Ay wag mabitla ang balasang ka. Sakman pa'y laang, agap apuraak namin, nana. Lakwan nakman iti may sabalot at tinapa. Anya? Mabait man lang, Ella. Ha? No agap apura ka, agap apurak man. Kat, anya ko man no agap apuraka, awan bibiyang ko. Kan may sa, apay, saan ka nga aware a vlogger itante asawa? Iso arumbang nga irespeto na. Nagawan ka't abain mo? Nagpuskol mo tan tiro pa mamang ibagay ti kasta. Apay, nalatakan ay a vlogger ti asawam, takastakan nga agsao. Anya? Ay, Diyos mio, marimar. Anya lakit din aya. Tapna mo man niya. Adon dagiti vloggers as mikat. Ngam na pa kung babadalat ta. Saan da nga usaron ti kinasikat da, tapno ibabada ti panagkita da iti tao.
Ngamda kayong agasawa. Ay, mas daawak man! Anya? Saan pa yung matamak mo na vlogger nila kayo mo? Ngam kasta kayo, ngagpalastog. Masapol ko no, da kayo ti prior iti amin asuli. Ay, yapaw! No di pa nagkunayo, kat maaramid yung kada kami ti kasta, ay nagbidot kayo. Sumungbat ka pa iti makitam ti saan mo anakit kita. Ibadak kan tupay ngay, nagpada kayong agasawa ang muloong. Apay ngay asipat lang. Di mo pala imbadde-badde tapno. Aguray to kumare. Ay. Talaga adi ang makaramanday dya iti badak. Maminsan pa yung aramidan na kanyak takitaan na. Ay, nasayaat mo dahi tangin naramid mo. Maragsakan na kiti dahi tangin padamag mo. Sayang, at daang kumaidi tinungpam tapno nagtinulungan ta. Wan ako ma. Hey! Para makita man. Nagpadaan damutin nga agasawa. Aywan, muloong dadwa. Di na lang amin agbayin nga ibagbagada, vlogger da. Pweh! Makapaalak nga ron. Agraraman da unay. Nasyaklaeng, mapaina ka mangibaga vlogger ta sawa. Kiso nga respeto da, Diyos mio, maulawak Mildred. Pinaraman ako ni Ella iti sipat. Uray po utom. Iti saan nga agbayag, nila kay namot ti makaraman. Nasayat no kasta, friend. Baring makariknada man. Urag pasit laeng nga panagbain. Amon bakit? Saan akawalan dagi a klase ti tattao? Ay, nagsakit at talaga tinakam ko iti dayja Maria. Nagsakit ti pingping ko gapo iti panangtong pa na kanyak. Yawanan baing. Di ako nam kahit di. Umapal dalaeng. Iso akas jay dang agsao. Ha? Sanda ka ba ilan takas ital alamidek? Iso akas jay timbangkin ti apal da. Sino kumangay met ni Malya iti libo-libo a followers ko? Saan akawalan ko nakmanen? Wan man. Anya ko man no ag-unfollow, wan no ag-unfriend. Ha? I-block kun to, pay. Bay amon bakit? Siya kun amis mo ti mangi block iti Facebook ko. Saan a follower dayjay? No dikit silent basel. Amo mga insan, naggapuwa kay ili idi kalman. Idi nakaluganak iti Jeep. Mangmangag ko ni Marlon ti pagsarsaritaan dagiti nakaluganak. Anya? Uninsan, siguro ado ti nakakita iti naramid ni Marlon iti paradaan idi na minsan. Iso akas jay. Nakababain ng dayjay nga awanan baeng. Nangag ko pa'y nga da nakaibaga nga in-black da kanon. Ta saan da kayat abuy-buyain nag iti post na iti Facebook. Nasayaat ka din o kasta. Naglastog nga min unay. Si Igon mo't kiti anapangas Ngam nakarkaro idi nagrugi nag-vlog. Uwin nga rod, tunggal agsabat kami di kalsada. Ibaga na asikat kanon na vlogger. Ay, inyalaki din. Sikat nga. Tarupa na Agraraman ako na. Apayakas ta tilang amlakay. Kasla malidliday ka. Kwa bakit? Anya manin akwa daytan. Matanda na ganak ngamin. Tani, siguro nga bin a 15 kay ti followers ko. Ngam ni, nagbalin mitin at 13 na kailangan. Ken may sa, bumasbas si ti views ko. Anya? Jak mitin muscles, dagiti siguro na fans ko. Kahit nasawen, in black duck. Anya? Hay nako, unay ti kastoy. Imbis anam na mayak amanay na yun ang ti followers ko.
Ngam bumasbasit maten. Kasta talaga lakay. Relax ka kadilaang. Umadun to. Ay, sus. Makapaupay maten ta kastoy. Unakon kahit, kasi katipa umay, paray. Ha? Ay, awen pale. Kahit, kumusta nga yan, ti buhay vlogger? Anya, siya kakit dimit. Kahit wan, may, isaw ti kanayon mo nga ibaga. Sa ita, saan mo na kayat? Awaanin pale. Bumasbasitin ti followers ko. Ha? Saanin akas itisikod. Kasta ka day. Ay, kung naklaki din no may nakmat palastugan nito'y. Ta ibilok ko man kay, tigamgam ko king ka. Anya, Amom ngamin baray. Saan arumbang nga usaran ti kinasikat. Tapno ibabam ti panagkita may titatao. Manya nga ita. pale. Awan ano kas na. Imuna mo ngamin ti palastog mo. Agrog-rogi ka pa ilang, ngam kastakan. Ay, pasensya ka na, hindi pa nagsasawak. Ngam isaw, ti pudnaw. Awanin bakit? Kaya kung kaya't nga ituloy ti pa nag-vlog ko. Ha? Tapay nila kay. Sayang mo't ano kasta. Saanin, bakit? Mababain ako ng kalagit tatawi taglawlaw ta. Anya? Gusto ni Pali James. Agluglugiak pa ilayang. Ngam nangaton ti pa nagkita kiti bagyak. Aklunek met kedi nga inalamid ko na ijay. Aklunek latan asaan ko alin niya ti pa nag-vlog. Anya? Ay nalakay, saan mo kumamot nga ibaga ti kasta? Linyak siguro. Ngam saan apala kanyak. Gaputa umun-unamit ti palastog ko ngamin. Anya kamutin lakay. Ituloy mo latang amin, ah? Awanin bakit? Taulaan niya pa'y alamidek. Awanin. Nahak pa yakit din ti account ko. Ada siguro napindot ko aliyang. Gapu ito kinamaag ko. Isong awanin at talaga. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sigurado ka kadeh nga umay ka intun Sabado, Lisa. Ha? Ay, kwa, una na. Umayak nga umay. Iso apang nga asiyo kuma, tas saan nyo nga ilakla ko iti sabali ti bag-a na gusto. O sige, no kastati ko nam. Siguraduam laang nga umay ka, ta saan ko nga ilako iti sabale. Una na. Ang bumutan, ano ti gusto iti dayjay abag. Nanginaman ng branded mat. Iso nga adaw ti mangayat agumatang. Una na. Umayak nga umay. Promise. Iso nga i-promise yung mat kanya. Asaan nyo nga ilakla ko iti sabali dayjay. Siyak ti manggatang. Narabyan ka manin kumare. Nagapom nga eh. Ay na, nagkapuak man ijay ayan ni Madam Damin. Asino man ang dayta madamdaming nga ibagpagaman? Asino kumapay ngay? No saan ani Madam Olivia nga aglakla ko iti luxury bag? Kaya't mo asawan. Napan ka man ang gimatang itilako na abag. Saan kumare? Napan ko laki nita di ibagbaga ni Belen idi na minsan abag na pintas. Ken, ada nga ron. Hay, ada kumare. Iso na lang ang tadyak pa'y nagatang. Awan pa'y ngamin ti kwarta kita. Diyak pa'y naala ti talent fit. Ijay anya lakit din. Anya? Impa-reserve ko matkit di Imbagak asaan na nga ilakla ko iti sabali. Soblak inton Sabado. Una yung dayta akin na isem mo iti bags. Amo mat
Dahil kumare, napatpatagpay dagiti luxury bags ko ngam ti asawa. What? Itay ka pa yung urayan. Rabin, ngam kasangsangbat mo pa ilang. Napanamaya. Basta, Na, nagsaya ti panagdamag ko. Ngam basta kid din, ti sungbat mo. nagapuak ijay ayan ni Nana Olivia. Madam Olivia, napan ka man ang gimatang itilako na bag. Gimatang ngay bagbagamot. Adda nga rod ti makita nga imot ko. Bulag kaya. Adda mo't matama. Anya, Ken may sa, uray gumatangak, awan parikot, gaputak kwartak mo't tigatang ko. Saan ko mo't adawatin kan ka? malawanan. Kasangsangpot ko pa'y laeng, kastan ti paspasungad mo. Napatpatagdagiti bags ko ngam si kang asawa ko naktumot. Anya ngay kumare, nagatag mo ka din tibag nga ibagbagam nga in reserve mo? Daytoy man kumari o. Iso daytoy bag ko ita. Wow! Nagpintas mo din dita bag mo? Aywan amumat kan mare. Diyak kayat ti pangit abag. Uray pangit akon, basta napintas kan presentable ti bag ko. Okay akon, anya lakit din aya. Sika talaga. Saan akas iti daduma dita a pangit dalang roden, imitation pa'y ti bagda. Naglalastog da pa'y salbag. Si kakit dimat. Kasla syakmatin ti ibagbagam kumare. Gapulang ta imitation ti bag ko. Apay, nalastog kaya. Dagiti kaarubak ti ibagbagak. No agpalastog da, nalabas. Ngam no kitaam ti bagda, ha? Imitation, akas laro pro pa da, ay rurod kon. Manganan ko na. Itayak pa yung agay-ayab idyo kusina. Ha? Anya manan dita pagbisbisiyam dita cellphone mo ya. Agpilpili ak namin iti lipstick ko, lakay. Anya, lipstick mo lang. Una yan. Pangusaram aya iti lipstick. Unay kan kardo. Ipulagid ko dito'y ubat ka o tigatangag a lipstick. Ha? Common sense mo ah. Lipstick nga rod, di usaran dito'y bibig. Alangan nga iti silang. Anya, Kasla saan ka ngagpampanunot? anya. Siyak pa itong tidakas. Alaman, ingkalatan mangan. Mga naktulatan numabisina. Nay, kaslad na parikot mo, akar daw. Ay, Itay ka pa'y ngamin na palpaliiwan kahit. Sinay ka, sinay. marurudak ngamin kinibakit ko. Ha, tapay manay. Di mo ila sumardeng iti ka-order na iti pagpapintas na iti online. Anya, Unta ta, iso nga awan ti maururnong akwartami. Gapo iti kasdyeng aramid na. ay una yung tiasawam. Bagam ngamin na. Ibagam ken kwa na ano saan pa'y met nga importante. Aguray pa'y. Unain na kumamay, dagiti masapsapul yaw. Awan tata, no baga kitsak pay adi ti dakes. Anya, Iso nga guli makaklatan ko. Taaga pa kami laeng no baga. Amuyo mo ti ugali ti asawa. Saan nga agpaabak? Akin parcel nga, dahil naka-display dito yung sango ti Tersenam, kumare. Ni Lisa, kumare. Nabayadan mit kit dinalita. Apay nga rod, asaan na nga umay alaan? Makumikom siguro No sa anak asumadot inton malang. Itulod ko iji balaydan. Umay ka? Saan pa'y kumare? Aglabaak ngamin. Naurnong timurong may. Si kalatan O sige. Ala,
Ilakwan nak nga rudan iti sabon a paglaba, mare. Ta inakmatan rugyan ti trabaho iji balay. Kun bakit? Amok akwartam ti gagatang mo iti pagpapintas mo. Amok abukod mo abannog. Ah, Ngam kita am kumama ba sita? Adang agpaiso ti trabaho. Ngam rumbang kumama ilata nga agurnong ta. parikot mo manin dagiti gat-gatang apag papintas ko. Anya kalakit din aya. O naya. Ta saan mo ang mauawatan ti bagbagak? Sikati saan ang makaaw-awat ko nakmanan. Anya? No awan tinasayaat nga ibagam, panawan nak ditoy. Tama nga numadanunan na tayo rider nga umay mangitulod iti order ko. Kababain. At daman ti order mo? Wala kay. Foundation day jay. Usarak iti rupak. Tapno ad-adda pa'y apumintasa. Ay na, nagpintas mo tanda ta eyelashes mo, kumare. Ay na, umapalakman. Talaga ang nagpintas, kumare. Wan nga rod. Kan saan laang ati eyelashes ko tinapintas. Agraman ti akin eyelashes ko na mata na. Ala, wan ka di. Kat, naggatangam nga iti dayta. Inorder ko laang iti online, kumare. No kayat mo, agorder ka mat. Ay na, nagpintas ko naktumat. Ang mga no aganak kapay iti doa, no makita nila kay mo ti kinapintas mo. Anya? Ay, sika talaga. Wan, kumare. Patyan na ka di. Agurdarak to ako, mare, no addan to tinawadwad a kwartak. Saan pa'y nga ita? Ta saan pa'y mat nga importante? Una, no maka-order kanto, isuro kanto no kasano nga ikarga di tamatam. Aywan tadyak amo, kumare. Amangan no masulak ko pa'y ti mata. Ay na, naimbag ta nakalukat kan kumare. Aywan kumare. Masapsapa nga talaga nga agluklukat itnan. Ibatik man kan kaaday to 600. Apay tayo ta? Pakitad mo to iti rider. Kan pakialam to matan ti order ko. Sana all. Adaman ti order na sumangpad. Anya nga day jay. Make-up kit ko, kumare. Sana all talaga ako nakmanan. Papanam namin intaya. Inak agtrabaho tapno adda manen ti igatang ko iti bag ko. Adda nga min manen ti nakitak ala ko ni Nana Olivia akabarbaro abagket. Ha? Louis Vuitton day kat. Ay na, nagpintas si ka. Iso ama panak agtrabaho, tapno magatang ko day jay. Malain kan. Ate order ko di mo liplipatan. Thank you. Hay! Apo aya. Urak lakit din no si daan deta imot mo. Saan magayam? Make-up kit ko day to'y lakay. Unay na yati kastoy. Kunak angamin no gimatang ka iti sidaan. Iso asaan ako na gimatang. Awanan ti gatang ko. Tanay kata ko niti trabaho. Anya? Oy, di nakman angawon akas na si Kakardo. Anyat pa nagkunam. Agang angawak aya. Ibagbagak lang arudon ti pudno. Anya? Ay, kasano tayo nga rod itan no naikat kay ti trabaho. Kahit, anya ngay. Saan man asyak ti pagsaludsudam ti kastalisa. Tamangan no at dapay ang makapungtutak. Agparparikutak ita. Gapu iti pan nakaikat ko iti trabaho ko. Ngamsi ka. Agsangpat laang dagiti pagpapintas mo. Anya kalakit din aya. Anya? Naikato nila kay mo iti trabaho na? Wen kumare. Apay ngay ka no. Anyat makagapong. Diyak mo kumare. Diyak met ngamin makasarita ni Cardo iti nasayaat. No kasarita ket napudot ti ulo na. Anya? Basta tinakuna na kanyak. Ket adda ka no ti katrabahuan na anang dadael kan kwa na iti bosda. Una yan di kasta. Parikot ko talaga kumare. No kasano kami itan.
Sapay awan apulos urnong ko nga uray adda trabaho. Hay, dayta ti bagbakidikan ka. Ha? Naskan nga gurnong ka, uray sagkabasit. Tapno in case of emergency, at mausar. Among mata nagriga ti biyang ita. No maibusan ka, kat saan nga aming asitgam, kat adda maipautang da. Awan ang arod nung kastamare. Parikot ani Lisa ita. Ay, wen kumare. No ti sweldo na mat kuma iti pagtrab-trabahuan na, kat nagsave-savings uray basit laang, at damat kuma ti usaron da ita nga awan trabaho nila kay na. Awan tanapan amin iti bags ken pagpapintas na. Anya lakit din ngamin ayan ni kumare. Ipangpangruna na ti pagpapintas na, nga uray saan mat nga iso ti importante. Hay, dayta nga rod mare. Dayta ti makagapo, no apay ka na yun agunget nila kay na kenkwana. Ngam, apain na si ka. Agnaka man kumamutan ita, taawanan ti trabaho nila kay na. Ay, wen nasaya at no makasapol na dagos iti panggilan na. Ken, adda ti pagutangan da iti kwarta. Ay da, nasaya at nasabat ka, Lisa. Ha? Nana? Saan ka matan ngayon imay ije paglaklakwak? Ada ngamin madan ti kabarbaro alakok a bags. Pasig nga original amin dagijay, kan branded pay. Nana, pasensya kay kuman. Ngamawan kwartak ita. Ha? Itaman pa'y nga awan kwartam. Kas lagang angaw kamot. Sa anak nga agang angaw, Nana. Talaga nga awan kwartak. Kastaya. Ay katwa na. Umay kantulat ta idya, ino adan to kwartam. Ambok ang magustom dagiti lakaw. Uwan, Nana. Ay gayam. Adapay tilakaw kapag papintas. Anya? Ada nga minti impaw itagiti anak ko nga da abroad. Isu na laang, tanangina. Gaputa original matlaang kan branded dagi a pagpapintas. Umay kantaw. Da kagaya main. Uwan lakay. Ala, awan ti bagas. Kan awan ti sidaan, makamuka. Anya? Hingka gumatang iti tersena. Gumatang nga ibagbagam. Kat awang kwartak. Kaya alangan mo't asan tayo amangan. Anya? Sikat ti makamu iti makan, tas sikat ti adda trabaho na. Sa anak pa'y nga rod nagsweldo. Ala, hingka umutang no iso. Sana mabalin asan tayo amangan kunak manen. No awang kwartam, hingka ilako dagiti ado a pagpapintas ken bagmo. Ay sana mabalin. Napatpatag dagiti bags ken pagpapintas ko. Na. Inaklaangan umutang iti tersena. Bayadak to no makasweldo ah. Anya day, ngay naramid mo? Kardaw! Kardaw! Oh, apay makaungot ka. Salbag kakit di nga asawa! Nadadaal samutan ti panunot mo! Nagkunakan ka amapan mo ipaburak dagiti lipstick kan foundation ko? Kan dagiti daduma pagpapintas ko? Ha? Kat iso nga ro dahito ti pasahok ken ka pangrabyam. Anya? Angonan kay tibayin nga asawa? Dahito ti kanam. Ti impaburak ko a lipstick kas kadaan niya di ta pagpapintas mo. Total, dagito'y matinapnapanan dagiti kwartam. Anya? Pulos nga awan urnong mo. Gapo iti kinaisim mo iti pagpapintas mo. Asaan mo't nga importante. Ay na! Samutan kardo! Di nakpagsasawan iti kas, tas si Kaliza. No di mo kayat nga isarunok nga ipuor dagiti bag mo kunak manan. Anya? Ala! Padasam ta si kati ipor ko! Anya?
Payman? Ay, saan lakay? Saan? Pangasim. Husto ko mamatan dagiti lipstick ko ngayong paborak mo. Saan mo nga iraman ti bags ko? Salbag ka! Manipod ita. Isardeng ko ti panaggatgatang ko iti pagpapintas ko. Una ag ti abasto dito'y balay. Promise, lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Asino nga'y mati ibutos mo a mayor inton umay a panagbubutos, kumare? Ha? Ay, katisigod ang mayor ko ni Leo Ferdinand. Huh? Awan lang arod na aramidan nandito ili tayo, isulat at ibutos ma. Kasano nga ibagam nga awan, kat ado mo tinaaramidan na. Ha? Saan nga umdas para kanyak dagiti chip an aramidan na? Iso adyak kayak nga ibutos. Anya? Ay, sapay la kuma, tati manok ko ti mga bak kumare. Saan ati mayor mo anagalas ti ugali na? Sa lakon di tulong no umadanin ti panagbubutos. Uy, anya ka din na itang ibagbagam. Ang mga no adamakangag, nakababain adi kumari. Anya nakababain kat pudno mo ti bagbagak. Oray pa'y adda makangag, tapudno mo anya lakit din aya. Anya? Among ngay lakay, di na magkukin ni Aiza no asino ti ibutos na inton umay nga eleksyon. Ha? Nakunana at ti ibutos na kat ti sigud latta kano a mayor. Ket anya kumangay, no isulat na ti ibutos na, sungarod ti kaya namay. Oho! No siyak laang amay sa, diyak kayat nga ibutos na di a mayor. Awan lang aruden ti aramidan na dito ili tayo, isukit din ti ibut-butos na. Anya? Intun kwan, i-unfriend ko. Anya ka din dito nga ibagbagam si Kapaseng? Diyak ngamin kayat tigayam akas kan kwa na. Sa balikit din ti mapan na ibut-butos. Apay siga, asino nga min ayat ibutos mo? Ay kit ni Conrado Iso ti ibutos ko a mayor. Gaputa amok nga iso ti makatulong dito ili tayo. Nang runa kada tayo marigrigat. Mawatam, rumyaw. Ay napasing aya. Apay mo't nga impos mo iti Facebook ani Conrado ti ibutos mo amayaw. Kasla saan ka nga agpampano no? Nakababain dito ang inaramid mo. Anya ko mati nakababain iti inaramid ko. Kat impos ko laang mat. Iso nga rod ti kayat ko nga ibutos. Di pos ko. Anya lakit din aya. Nya ka matin pasing. Ay, jak ammo no nya klase ti panagpampanunot a daging ka. Dino kayat mo, ipos mo mat no asino ti mayor mo. No asino man ti kayat mo nga ibutos. Saanin anas kan nga ipos mo. Anya lang ti maibaga dagiti tao makakita. Sapay nakapublic dagiti pupos mo. Ay, awan man ti bibiyang ko, uray makita da. Was me paki, you know. Ay na, pasing. Nasayat man ta nagranata dito'y tersena. Ha? Pangasim ko mamat. Ta, dilitin timpos mo iti Facebook. Nakababay na di day chay. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam si ka bakla. Di ko timpos mo iti Facebook, ani Conrado ti potos mo amayor. Ha? San ko mamat akastaan? No, sino ti botos mo? Saan na naskan nga ipos mo pay? Anya kumangay matibibiyang mo no impose ko. Dino kayat mo kat i-post mo mat no asino ti mayor nga ibutos mo. Saan at i-post ko ti pakibibiyangam. Anya? Unay kan, kunaklakit din no anyat ibagam. Hay, di ta ka manlangan. Man nakibiyang kaunay. Anya lakit din aya.
Kasta tinsungbat na kan ka ni Pasing Mare? Wen kumare, ay na, naimbaglaangan, ta nakapagtipenak, tanong saan, amang ano pinagsasawak at insagunot ko pa. Ay, nagalas at talaga ti ugali na dayjay a Pasing. Ay wen, unprofessional pa higit di ta ipupos na pa yan iti Facebook, no sino ti botos na amayor. Wan nga raw. Uray nala inaganan no asino ti ibutos na. Ay, ti awanan ba in a babae? Di lagbain mat ni Pasing. Di lat nga agulimek, no sino ti botos na sa anan anas kan nga ipos na. Dayta nga raw. Ngam saan namot apan panunutan dayta. No anya adi ti pinanunot na ipos na latan. Di na panunutan dagiti tattao a makabasa. Saan na nakaskas daw, mare? Tatalagamat nga on panunot nga. Napansay ti dapan na. Ang lalaki, di na ya. Nakababay, hindi kas tangarabid mo, Pasing. Apay manan aya, kasangsangpet mo pa ilaang, ngam agong ungot ka manan. Amom ka de. Amin na masabat ko. Ibagada akaslasaan ka kanong agpampanunot. Anya, Pangaasim man ngamin. Tasarda nga mo dahil panagpopos mo iti Facebook no sino ti butos mo. ha? Siyak nga sawam ti mababain. Iti kastangar aramidam. Anya kalakit din aya Romeo. Anyat bibiyang dangamin aya, no i-post ko ti kayat ko nga ibutos. Kat i-post damat ti kayat da. Anya, takas tapay lang ti panagsungsungbat mo. Anya ka matan? Ulita, awan ti bibiyang ko kadagiti taktao nga agong ungat gapo iti post ko. Basta siya, ni Conrado ti mayor ko, inchende. Apay nga agpay sumot dayjay a babae. Masapul na nga i-post iti Facebook no asino ti mayor na. Ay, wan nga ron nana. Sapay ulit-ulitan lang ipos. Una yun aya. Di lalat nga agtaltal na no asino ti ibutos na a mayor. Diyak manam mo, nanyat pampanunutan na. Nubagaan mat ngamin, kat bariban di sungbat na. Sakit, sikapay ti dakas. Una yun ni Pasing. Masabat kong tulaang tabagkaakman. Ay na, saan na na? Amang nga, numahay blood kayo laang. Nusungbatan na kayo ti sana nasayaan. Ha? Amuyo mo ti pa nagsungsungbat na dadya babae. Pasig a nonsense, makapasar lang. Di pagarupan, nga uray gayam da kayo kat agong ungat itilik-liko da. Ha? Unay kay matan. Pasing, sa anak mo't nga agong ungot kat. Makisarsarita ken ka itirasayaat. Palpalagipan ka laang asaan anasaya at yar aramidam. Anya? No asino man ti ibutos mo a mayor, mabalin latamot nga gulimak ka. Saan na masapul pa nga ipus mo iti Facebook saan aya? Ay man nakibiyang kayo launay abakot. Kayat ko nga raw, apay ngamin aya. Aniya? Ha? Maasarak at talagan. Inton kwan, i-post ko lang arod amin dagiti kayat ko nga ibutos. Saan laang amayor? Ay unay kan? Ay, jakon amo no nyat ibagakan ka. Di ta ka man laang makapahay blood ka akasarsarita. Nagtumot ka, mahay blood kayo laang no ni Pasing, di ka sarasarita yun. O nga raw, ay makapahay blood at talaga. Iso ang baybayan tayo latan nana. No kuna nang ipos na amin, dagiti kandidato nga ibotos na. Ipos na lata ha?
Tinaawan kiti ti panunot na ah. Awa na talaga ti panunot na dayjay. Talaga kasi ti ugali na sipod pay. Iso asan na nakaskas daw. Ay, Iso nga inton sumaron ang masabat nyo. Paybayaan nyo lahat tanana. Ama nga, no matuluyan kayo laang. Gapo iti pa nag-high blood nyo kang kuana. Manulaangan nga aldaw ti urayon, panagbubutusan. Kahit, anya ko man pa nagbubutusan. Mapan mo manan iwaragawag. Ani Conrado ti butos mo, kasta ka dek. Ha? Baliwang man dahil ang ugalim si kapateng. Amerisa man ang bag. Nakababain ka iti dahil tangar aramidam. Anya? Anya lang nga itirupang. Numasabat mo ti sigod amayo. Ah? Kat, anya nga'y kumatirupak. Kat pasinglat ta ah. No. Kan maysa, anya kumatibibiyang ko kan kwa na. Ha? Masiguradok mat asaan nga iso ti mga abak. Anya. Masiguradok ani Conrado amayor ko ti mga abak ita. Ha? Awan mo't laang aramidan na tadyas ti amayor ita. Saan na nga amog ti tumulong kadagiti umili? Papogi laang ti amuna amayor. Pasing! Katun may, ha? Mabagtitak manin takitaan na. I-post ko manin iti Facebook ko naktumag. Anya lakit din. Ayan! Nangabak mo't lang ti sigot amayor. Yahoo! wag nga raw, day. Nabanglo pa lang kami ni Sir Leo ka. So nga, isulat na tinangabak, amayor dito'y ilit hayaw. Wan nga rod. Ay, naimbaglaangan tayo sa tinangabak, kumare. Nana. Nakaragrag sa ka. Kaputa iso man ang tinangabak. Ay, oray sakmat ah. Damag ko nga agselebrar ka no ijay gym inton bigat. Kasta aya. Ay, kat mapantayo ah. Istomak progress ko naman. Aywan ah. Sigurado nga ado ti makan ijay. Mapantayo. Oh, itaman pa nakauli magkadita suli paseng. Ah? Ay, di nakman kasarsarita si Kalakay. Anya. Siguro, pampanunutom tinaabak amayor mo niya. Kunak matkan ka saan nakakasarsarita. Apay aya, asaan ka makauawat. Anya. Amom lang arudan ang nasa tinakam ko. Ngam kastapay lang tibagbagam. Kaya't mun samot apatayabak day tabanga-banga ma. Anya. Pasinga ya. Duday ta panagong-ungot mo, kat nagrubwat kan, tamapang kay J.J. Tamapan ka makipangan. Dinasaya at kuma. Asino ti agpakan ijay? Yes. Asino ba'y kumangay? Kitisigot ang mayor adi. Anya, agpakan gayam ni Mayor Leo ita. Wen, nauwan babain mo, ingka makipangan. Oh, apay nga ada ka dito ang nagpapaikid, kumare. Ah, kwa kumare. Kasla mababainak ngamin. Anya? Taapay kumamot ang mabain ka. Kwa, awan lang. Ay na, umay kakit din ta mapantaidjay. Agtugaw ta. Saan ka ada ka dito yung agpapaigid? Ala, si Kalatan kumare. Mababainak ka talaga. Anya? Makitak ngamin kat siyak ti turong ti mata dagiti tattao. Marunronawak itibain ko. Ay, saan ah? Mangantayo pa'y adi kumare. Ado ti sagana da. Among kumare, napansin kay di kalman. Agpapaigid kay J.J. Ha? Siguro, mababain ka niya. Gaputa si katikit kita na itinatao niya. Anya? Dahita ti maganap mo. Ha? At dapat lang aming tirupa mga imay di kalman. Talagang awan mo babain mo anya. Unay mo tunday tapa nagsasaom si kabakla. Ay na,
Sa anak nga agsaw iti kastoy, no saan akas jay tinararamid mo. Nagpupos ka iti tiltila, nga oray mula inaganan ti kandidato nga ibotos mo. Sa ita, nagpuskul ti rupa nga imay nakipangan. Anya, No nagalalamot iti kinapuskul ti rupam, salbag ka, makaparurod ka. Anya, adan ni waras ni Mayor nga ayuda itaalawas, kumare. Wan ka no kumare. Isu mo tinangag ko pagsasaritaan da, dagiti marites apadata. Ay na, sapay la kumangarot tapod no dayta na damag mo. Ay, wan nga rod kumare. Sapay la kumatapod no. Ha? No bilang lang tapod no, nagpuskol ti rupa ni Pasing no bilang taumay ijay, pakawan na. Ay, wana, nakababain adya talaga. Nang runa nun ni Mayor a mismo ti manghiwaras iti ayuda. Hay, sakman ti mababain ka po itaramid nga. Kita man lang, idi na minsan iji Jim. Agpapaigid ka po iti bain na. Marunrunaw ka no iti bain. Amo na yamot ang bain dahil jay. Kat no agdabain na, apay pailaang imay tidang nga. Hay, apo! Anya lakit din na yan ni Pasing! lakay, pudno nga tatimang mangag ko adamag. Kanya man dito nangag dagiti babasit alapayag mo. Adda ka no ti iwaras ni Mayor nga ayuda itaalawas. Ay, jak amo no pudno dayta. Ha? Gat no bilang man ta pudno. Oy, agbaing ka man ta. Pangaasim ta saan ka amapan. Nakababaing ka unay. Pangaasim ko ng manan Pasing. Anya? Nakababaing kin ni Mayor. Dagiti impupos mo iti kalabas. Unay kan lakay. Kat, pudno mo ti bagbagak saan aya? No kayat mo ti ayuda, ingka dumawat kini Conrado a mayor mo nga impupos mo. Salpag ka! Ay na, kunaklaki din no sino ti naka-face mask. Nailasin ka lata, Pasing. Kumusta nga Pasing? Kastoy lata, Mayor. Naimbagman, tay may kaita nga da ayuda. Wen, Mayor. Na, ikan ka iti ayuda. Waray di manon kanyak ti impupos mo idi sakbay ti eleksyon. Ha? Ited ko da ito ikin ka kastulong ko. Saan ko nga ited da ito tapno ipanagnag ko ken ka at tumultulong nga ka nagiti umili. Ape akastamot tenti langam. Agkalinduusan ka mo ten, Pasing. Kwa, Mayor. Marunawak samot din gapoy tibain ko. Anya kalaki din aya. Awan tinas ka na pagbainam. Awatem ka din da ito'y ayudam. Makatulong da ito'y kin ka, Pasing. Anya nga ita, kumare. Uray kalamarunaw itibain. Ha? Naimbag man, tadalat ta ti rupam nga imay dito Jim. Nga uray ammom iti bagim, nga ado tinararabin mo asan alasaya at kontra iti Mayor alangaba. Unay kan bakla. Gusto ko mamutin. Alam mo bang nanggigigil ako sa yung babae ka? Ha? Makaparurog ka. Iti sakbay ti eleksyon, agga ka na at anapan mo impopos iti Facebook. Ha? Ita, asaan ani Conrado tinangaba ka mayon? Umay ka lang arod mayranrano diti pagsayatan ni warwaras na. Anya nga ita tirik na. Ala, gusto ko mamutin. Naamiris ko mutin ang nagbidutak iti dayjay nga inaramid ko. Namiris nga, tarupam ah.
Kasta unay, apa nang ipampanakkel mo ide. Nga iso, ti ibotos mo amayor, day di akunrado. Namanyangay ta. Anya pa sing ayan niya. Ay, numaminsan ngamin, saanan alaskan nga ipos mo iti Facebook, no sino ti botos mo. Tano saan nga iso ti maabang, sikatin ang kababay no kwa. Mauawatam ka di ti bagbagak. Wen kumare, I promise, saanan ang maulit day jay. Duraban kan san, taplog nakam ka. Anyal lagi di na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.